E tuulanga fitu sanine I he familia toko hongo frumalua pe e mauri pegi te whaingau I. E ngā wait service o te whaingau I taru mai te mahina o Augusto o te tau kuahili. E manaka mo oni at whina mui aini I te whaingau I. He e lahi ni whakatahi whaingau I e nā takitaki o hange ko te hiriho ata a nā ne whakatahi e mo te hae whawhine. E mo ni whoki ko te aho te whawhine whakamanatu whaka I te maramane I katoa. Ka ko tona whakamanatu a ni e whai e uwea nei, ko tona hoki whai fuki e o whakaha whai e te tauani, pēr ko tako manatu toko tahila, ko ngā mauhinga he tonu ke ngaungau e te whawhine o whakaha tona mauri e tonu ke whaia. E talo mai te mahina o Sanuari o te tauani mo te kua whakawhawhonga e sanine te whaingau I te poto o nātou whawhine. Whaahia fia o pito ki ai pe e amanaki ko te whawhine e whēla tana tō he whahinga tūlanga pei ta tō mauri. O te whawhine o te temi ani e tonu ke na mauri e hoho au te temi ki mua, he hoho te temi ki mua, pe tonu ke hoho mo te mauri o te whawhine ki mua. Ko I la ani e tonu ke ilu e te whawhine, te whaingau I ani e whai, te uki whaingau I ani e whai ki ana tō I te aho nei, e tonu ke hoko atu. He ko te tahi pera I mea aonga ki ana tō, te mauri o I te whaingau I. Ko te mea mauhinga ia e fia I toko roto I te mai te whina mātua o si pera e kua morake sisu atu ke ngau e, ka koni whukula kua tutu nā tō I te aho nei, whakawhia whakatahi mo te hahai maralohi. Ne e kausanine I a nātou whawhine ne e tā ofi ki te whoipare a uwe nei I te hiwangu furumani mā. I tona tautorunga furumā whā ko te whine mui aini e na whakaaunga tona te mi I te whaingau I, te tui mo te mauri whakatahi.